Nairobi. Kawadhi nyime ni moko kuom jok manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma pacho ka wacho ni nyaka sani pok giyudo chudo magi kata be ni nopuodh nyingegi kod duol marango ratich oganda KNHCR. Kaka jafwambo marwa Otieno Job leronwa, jogo yuago jwang' mojwang'gi godo ka koro gidwaro mondo mido ochung' chenro no kapo ni chudogo ok bitim e yo makare. Moko kuom joma ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo seyo aput motelo ne chulogi, ka giwacho ni joma oseyudo chudo ong'ere mana ne gin giwuon. To date, an alleged shillings 674 million shillings has already been disbursed to some 505 victims, whose identity are only known to Moko Mutua and not us. Giseyo aput motel ne gi Moko Mutua, magiwacho ni nokawo nonro mag to oling godo thi, kendo gitiyo gi chenro makamano mar chulo joma moko. If the victims were already verified by the Kenya National Commission of Human Rights, why is the so-called panel introducing a new and unlawful authentication process that was never contemplated under the presidential proclamation or the court-sanctioned reparations framework? Who authorized Moko Mutua's panel to rewrite a process that had already been completed? Giywak ewi wachwegi oko ko e chudo makamano, kendo gikia joma apudno kete lela ni gisechulo. Sasa juu serikali inasema hailipi watu wa kupotea, basi watutolee watoto wetu kwenye wako. Basi kama hawatulipi watutolee watoto. Juu sasa hiyo ni uchungu kukosa mtoto, na kuna watu wanalipwa na nyinyi wenyewe hamlipwi. Ni almost a month imeisha, hakuna victim yoyote amekuwa compensation wala amereceive. Wale majina tunaona tunaletewa kwa media, watu sijua Mombasa wapi, ni watu hata tuwajui, maybe ni family zao ama ni jamii zao. So tungeomba Moko Mutua haache hii uongo na aweze kutueleza majina na process mahali amefikia, sababu ni muda umeenda na tunaona wananyamaza na serikali tayari zilishawachilia fidia. Giwacho ni nogochunegi e kinde mane ichako chwal chudo makamago, kendo nonro mag nokaw, kata kamano nyaka sani pok giyudo chudo moro amora. I was called before we went for Mandamano this year for the memorial service, and I was told my compensation is supposed to be on my bank on 25th June this year. Until date, hakuna pesa mimi nimepata. I've been asking the panel, wananiambia ati bank mali niko supposed kutumiwa pesa, bank ndiko na shida. Today in the morning I went to my bank, I asked the manager, the manager told me there's nothing like that, they have not seen any money, so they have to check their end. Kokalo kuom okil margi, gidwaro mondo do chung chenro mar chulo jong'anyo, magiwacho ni mondo otime yo maler kendo ogo chapa nying joma owinjo oyud chudogo. Stops this compensation process unless and until the panel, the Moko Mutua panel, goes to court and informs the court what plans they have for these victims of enforced disappearances and torture. We have equally asked the court to make public, because they are here. We want to know then, if at all they have compensated any victim under these categories, publish that list and make it official. I'm wondering, Moko, surely, those people you compensated, were they gazetted? I don't know me myself who was compensated, who is not. Otieno Job, Ramogi TV. Jatend migao mar thieth Eden Duale okwedo lipode matude gi tiyo gi weche